Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар, кымбаттуу идиш сүйүүчүлөр. Мен бүгүн Ош шаарындагы Черемушка Кичи районуна келдим. Бир эже идиштерди сатат экен, набор таза фарфордон. Ошол идиштерди тартып сиздерге көрсөткөнү келдим. 78 персон экен, мына көрүп турасыздар. 2 супница бар экен, мындай супница. Пиалки сколько? Пиалки, по-моему, 24. 24 чай пиаласы бар экен. Салатницасынан сколько? Тарелок, это 3 вида тарелок по 12. 3 мындай тарелкадан 3 түрү бар экен. 12 штуктан экен, мына мен тартып аткан тарелка 12 штуктан 3 түрү бар экен. Мындан кичинерагы, андан дагы кичинекейи. Азыр ящикте экен. Аны чыгарыш аябай бекем жерге коюлган экен. Мындан кичинекей тарелкалар да бар экен. Чай пиаласынан азыр айттым, 24 штук, да? Чай пиалки. И супницасынан сколько супница? 2. 2 супница дейт, 2 экен. Мындай сонун фарфор. Караңыздар. Видишь, там это соль, перец. Есть там, вытащите, пожалуйста. Вот, видишь, лежит. Вот. Аябай таза фарфор, чистый фарфор, да? Да. Ну, это вот такие только тут. Я не знаю, сколько их штук. 6, наверное. Это надо весь сервис разбирать. Весь сервис разбирать. А весь сервис разбирать, потом я его не упакую. Почему? Потому что вдруг он не продастся. А бул нерсе тезле кетет. Вот эти мурчницы, да? Ну, соль или что-то. Соль, перец можно. Соль, перец можно, да. А еще что, все, да? Ну, я не знаю, там надо в ящике. Скажи, что там коробку разбирать, да, если захотят купить, потом... Объясняла. Я разберу коробку, продам все. Посчитаем. И чайник. Сколько чайник, Людмила Геннадьевна? По-моему, 2. Мындай чайниктерден 2 экен. 2 чайника. 2 чайник бар экен. Салатницалар, мындай овальный салатницадан, мындай овальный салатницалардан 2 түрү бар экен. Чоңу жана орточосу. Канча бар экен ал жакта билбейм дейт. Коробкасы бекем жерде турат экен. Алардын бардыгын сыртка алып чыккандан кийин коюш кыйын болуп калат дейт. Бирок көрүп атасыздар, абдан сонун. Свети дагы, анан фарфору дагы таза экен. Мындай сонун свети дагы розовый, темно-розовый, да, или как? Бордовый, да? Бордовый. Вишня, спелая вишня. Спелая вишня экен, да? Свети, анан аябай фарфору таза экен. Производство? Ну, Китай. Китай, да? Китайский чистый фарфор. Да. Мына көрүп атасыздар. Заводской китайский. Заводской, да? Вот видите, да? Заводской. Ошол нерселерди сатат экен. Бул эже бир 4-5 жыл мурун алган экен. Бул идиштерди ошол боюнча колдону элек экен. Таанышынан алган экен. Ошол боюнча бир дагы колдонбоптур. Булар кетет экен, үйлөрүн сатып. Ошондуктан бул идиштерди дагы сатып кетем дейт. Бул квартира дагы жакында сатылат экен. Бул квартираны дагы 3 комната квартира. 60 квадратов. 60 метр квадратов. 60 метров квадрат дейт. Бул квартираны өзүнчө видео кылып тартам. Бул идиштер басы канча деп атасыз? Сколько? 32.
Нет, посуды. Цены. Цена посуды. Ну, я Цена брала, посуды. вот я же тебе говорила, за 5,5, что ли, я брала. 5,5 миңге алган экен. За сколько хотите продавать? Пусть хотя бы 5. 5, да, хотя бы. 5 миң беришсе дейт, хотя бы. 5,5 миңге алган экен. Ну, дешевле уже не буду. Это я тебе хотела немножко дешевле, а дешевле не буду. Да, андан ылды төмөн түшүрбөм дейт. 5 миңден ылды түшпөймүн дейт. Мынаке дагы бир сыйра. Ну, скажи, 5 ярым. 5,5 дейт. Да, 5, 5 5, 5,5, 5,500 дейт. Мынаке көрдүңүздөр. Айтмакчы, бул дорожкадагы сатылат экен. Ширина сколько, длина? 1,5 на 4. 1,5 на 4 дейт. Турасы 1,5, узуну 4 метр экен. Дорожка килемден экен да, килем дорожка, пол дорожка полго салына турган. Сонун таза БУ экен. Канчага сатасыз? За сколько хотите? 2, прошу. Прошу 2, а там люди придут торговаться, это же. Да, 2ге сатам дейт. 2 миңге. Бирок адамдар келип алыша турган болсо дагы сүйлөшөбүз дейт. Мынакей. Сонун, бул аял өтө таза аял. Таза аял экен. Мынакей. Айтмакчы, бул эженин серванты дагы сатылат экен. Көрүңүздөр, таптаза, эч жеринде чийилген эмес. Өтө таза, жаңы боюнча калган. Бул мурунку советский серванттардан. Ошол эле жапжаңы боюнча экен. Этот, как его? Румыния, по-моему, производство. Румынияныкы экен производствосы. Румыния. Мынакей көрүп атасыздар, 3-4 тартмасы бар. Деревянный, не из стружки. Да. Крепкий, хороший. Ошол жапжаңы эле боюнча таза орнуптур да. Мынакей. А за сколько хотите вот этот сервант? 5. 5 просите. 5 миңге сатам дейт. Мен телефонун описанияга жазып калтырам. Звонить этсеңиздер болот. Квартираны өзүнчө тартып чыгарам.